Ga la take me la roda me nang ro self depend take ne ti George lat ke jen wo da ro defend ene me jana kel me be de long kane ti la nuere ko Bible ka Exodus chapter 20 ko la verse 13 chana joge no shura nek pon read de na me karode eno shura nek allow jalla kene by any reason shiranda nakaje ngaje no ne me beje kan war society liangde beje jana kune tu wan la no the self defend did you use mete jojit chete kame nagdor jira mo di rodu mare di self defend di lat dai jeng mu tugu ni na do so ngubu to gone mu iranu nak kasha lar isuran nak ene gore liang ngwa en wo brara palpinga liang de o bianga yimi si bana la Christian ci jien kanwar society si ban ka biblical society ke si ban ka God society silen ngot ala nuwer anymore gotin baladane according to nuwer culture ci bi participation neme ajan ko la goro ko banna jelin terora lat and self defend the use then mo chet ga boko pai kon lar ka gen Exodus chapter 20 ko la bazatin ala ra shuran nak by any reason me arame siji let ke mi je dong arame che dom je yana che kwal dong che dom or che nak titi ki reason kan war society ten la nakaran ga ke but ka God society si ki reason again ku kwani Jesus ban kamazyo shoko de ko la ba de nang jok gu de boro ana jogun go chiaje lengi chai la ne re wale wangan wang ke tede ke chugo ni chuk jawa kan lar ye yen choro dun chul misira rang chui du pad len jerer pag de den ana ma chalono misira rang chui du mu chai pad di re pag de den no chedan lor kono you will do escape ki diri wisdo wal diri lat en gwaza mo chai patene to end the violence diro gwam de den chi odi re na rang du mo de den nyok ni na mo chang ne den era mala lar ga I don kuno so che den anyong mi chi chor mi che benduelo dong jala ke ko chori dong jada jal bang dong dara jal ka duor mi goro be ji ben be ben scare ke dong chalo no de nak bat go no kwap so mi ti ka tang ke ti ke mi te duel mo mi dal ke je dire yo so na me be de long kan war society and self depend kan war cultural gwa but ka Bible diaga ndena mo kama zio show de ko la ba de nang ngwan gu de ngwan salaran no ge jitarun e ko ni Jesus en wo no gwantero beje ga banyu jang na jan kan war society ne ne ngai ko ne rame gwanter shieran mala rame logine ka logo to la dar jinak mi ene gwal je jak ne dai nak ko la ngu butu ko ne ko jin silen ngot kan war society jengan war society siban kwal meradian so gor je gwa ko bicara gwa ko min nongji gwa mene min ci bare da go gana go by any reason there's no self defense self defense kiro de defend by your country ki nation mala doro mi ja joy te ko go dor chet ko da kon jula ran nuore te ken ni de wonde gen jindiri wori de jon
ke wo nak society do mi ejira me ngodre kwara kwa chine mene chi de use ki chi de la ko jaga ban mi ti loira e chuondo ke wo ti loy ken war society by all means diri body yelat chi bilo la na self defense karwa de ama ko diri chu kabiran chu kap korba ko wo chi loy ken war society e de na mo kama de cho jana ro bakal ko la ba de nang de yude ke la waka de nang de yude rew chi Peter che mut che yor me cha joje china ban te kap ko ko ni Jesus che jidran che ngok angu mi chuto me mane cheri che salde panda ko de ko de fan ko ren ba dangu mi chu ko re Jesus dollar men di ko re Jesus balar ka luk cho ko jana ra wera ko la ba de nang jogri bakkel waka de nang jogri baro jana jogan era me nan nas ka mut majan ba bayana ka mut kan gona nena da kan John joko wal bada ko la ba de nang jog with the bakkel te laren wo ikwara chi kwarwa me mi kwarwa me pan kunyin Peter re si ada teriye de na no ni changro nel ti de ben tere en kono nanda ngumlu so kwara chi kwarwa ken wo min gowri jiran ngadna mo chi dum wa mene gowri ni do dien mita gwam ni dien ba kul no so no mo goro leng agwa goro leng agwa karom choko wal rew kala ba wal baro sa wa chwar mi je chol ke mi je chwar mi je chol ke mi je mi chirani le ke mi je mi chirani le ke mi je diri chol tana kulare mi chiran da muor tenne dire chol jiran na dana mo dire chol ko dide tana jogi en nog jiterun wanta ara mi chimule ram chi le mi je so men nogie tele we ko dire na ko nogie chinnog du ke je che bia wo bele kedwo na me jana ko ila ragwa ko be je long kan war society ni jemena bate gane de ko use re me jo chi conflict tor me chatwo and wo dara nation dara na gang ke dara na protect it is self defense direla bada ngu bitu mu wa mi wira no na ngu bitu men bitu shalare ni dan lat ke jek chicken bu wo cham kwara net including ram sira nak whether self defense ki ngo ci bu wo gen ci ro par ka gadi Israel da nyen gen ga do wan ke kan 21 but the reason ga kame cha kam ke tet aram la ko den ko be ken Jerusalem bi ken agam by all men mi ci jien ci waka Jerusalem ci wor ci join ga ke ike wo jiran ngade mi ci ran na garun tay do fele ga chang no run ko it is not your task ci la do no bi mon Jerusalem bi ter ko ci jin ran Jews manen war society ci ko ra ci da te ko ci ban wan dong mi tay chal min bilad a withdrawal again bilad ne ko bi bailan bi hen ke kunyo mo dara chu jo gwa ko chimin lat bible chelim ala bana aska bible a condition be ko nong ne condition ne ke kenem miti ka tit lo dinu won bi ka fal ko wachi ban ka bible tala sal de pan bi yus set ko miti kwer miti ban ke jika war shida limno ba ji doji ko chalare
there is no self-defense. Kujama, there are George Kini Miller Bible, but Kini self-defense, Kini. So, no more, Rajan and that him going over the minute. There is no self-defense Bible. Regardless of who Miss Jian, she bank Christianity, she join, she knows society, she banking, she may not God society. In God society, there is no self-defense, there is no nation defense or whatever. Tell like cannot free me. Chẳng the law, need peace maker. The Kujama arrest my case.